S dužnim poštovanjem i bolom Krajina, možemo reći i Srpske Krajine, opraštaju se od svog velikog sina Veljka Milankovića. Kažemo, mi obični ljudi možda i nemamo pravo već sada da govorimo o njemu, jer će najbolje o takvom srpskom sinu i junaku govoriti istorija. Danas, evo u našem studiju, Veljkovi saborci, drugovi od prvog ratnog dana. Gospodin Borivoje Sendić, trenutno čovjek koji je na funkciji ministra poljoprivrede i šumarstva u vladi Republike Srpske, međutim danas ovdje kao saborac Veljka Milankovića i kao jedan od osnivača dobrovoljačke jedinice Vukova Svučjak. Drugi naš gost Miro Mlađenović, načelnik štaba Vukova Svučjak. Na početku razgovora rekli smo, evo, odajemo dužno priznanje i poštovanje Veljku Milankoviću, komandantu Vukova. Sigurno da ste vi upravo najpozvaniji da kažete to prvo slovo o tom velikom srpskom sinu. Pa Veljko Milanković je rođen u Kremnoj. To je selo koje je 1942. godine pretrpilo strašan događaj. Došli su ustaše pa su povatali žene i djecu, zatvorili u nekoliko kuća i popalili, spalili i kuće i djecu. Rat se završio, došli su onda iz Moravčke zadruge i komunistički nekakav čudni sistem. To je ipak kraj koji je pretežno ostao, bio vjeran kralju i otadžbini, ali eto tako, i to je prošlo. I tad se i rodio Veljko negdje 54-5. godine. Iz takvog je kraja Veljko. I da bome tako osiromašeni, ispaćeni taj čitav kraj, nije ni mogao nešto se, otac mu je bio posiromašan i to je izučio što je mogao. Ali je odrastao na pričama o Srbima, o patnjama, o mukama srpskog naroda. Upio je to sve. I kao što se i dešava, u mirnim vremenima niko ne zna o nekim ljudima, u ratnim i teškim vremenima, u vremenima kad za jedan narod se postavi pitanje biti ili ne biti, odjednom iskaču ljudi koji su dotle bili daleko negdje u pozadinu, u dubini, koji niko nije poznao, jedan i taki Veljko. Odmah je osjetio da će se morati ratovati. Odmah je uzeo 23 svoja momka i otišao dole u Knin. Tamo su izučili pametni Martić, odmah vidio da je to jedan bistar momak 30, imao onda i 5 i 6 godina. Da mu je čin, i to jedini čin koji je i dobio, više ga nije ni dobio, što mu mnogo nije ni činilo. Pa smo poslije toga, kad smo morali da pomognemo braću Srbe u zapadnoj Slavoniji, on se, i mogu reći jedini on sa svojih 60 i nekoliko ljudi, prihvatio posla da odbranimo Okučane. Ja sam tamo otišao i po jednom, da tako kažem, možda nekom zadatku, ajde, ispred stranke, pa Miro Mlađenović i Anđelko Grahovac, držali smo nas trojica, to i Grujo, nije neki nego gospodin Grujičić iz Kapetan Grujičić, to smo mi jurili da povatamo, da vidimo, da spasimo, da pošaljemo ljude. Uspeli smo samo tako što je Veljko pokupio svoje momke, još smo u Mlaku, iz Mlake u Vrbovljane, Okučanski nadvožnjak i tako je to počelo. I Miro Mlađenović i ja isto tako osjetili smo u tom momku, u tom čovjeku, veliku energiju, veliku snagu. Poslije toga on je pokazao izvanredno osjećanje za rat, za prostor. Što rekao, bit će Plutarh, Grk davno, nije 3000, to pred 2000 godina, rekao je, ako igdje treba pameti, treba je u ratu. I to je baš kod njega bilo. Vrlo brzo je znao da oceni i daljinu neprijatelja, i njegov raspored. Šta treba preduzeti? Lično je znao rukovati sa svim sredstvima na oružanju. Bio je predodređen za rat. Nažalost, mnogi to
nisu vidjeli su nešto drugo, vidjeli su želju da neko bude nešto. On jeste hteo da se ističe i treba da se ističe. Imao je nagon sa isticanjem svoje ličnosti. Da nije toga mi bili majmuni svi, da se nismo tako počeli da rvemo, da se ističemo, da znamo, da umemo, da hoćemo. To je bilo veliko. Eto, izgubili smo ga. Kratko je živio, 38 godina, ali mislim da će i unuce naše unuka pričati o njemu. Evo, na jedan način Borivoje Sendić je i počeo priču o ratnom putu Vukova sa Vučijaka. Borivoje je pomenuo Slavoniju. Miro, na početku ipak da se vratimo komandantu Vukova, velikom ratniku Milankoviću, da kažete kako je teklo poznanstvo i kako je jednostavno začela se ta ideja o formiranju Vukova. Pa čini se da ništa nije slučajno. Ja moram da spomenem jednu možda anegdotsku situaciju u mojoj porodici prije jedno 5-6 godina, kad mi je moja majka, koja je rođena u Prnjavoru kao i ja, jednom prilikom slučajno rekla da koliko se budemo bavili ratnim poslovima, da gledam da to bude sa ljudima iz Kremne. Borivo je već spomenuo zašto su ti ljudi takvi kakvi jesu. A na neki način se i podrazumijeva da je upravo taj narod odatle možda i morao da bude prvi na tom položaju u Slavoniji. Već je rečeno da smo mi u to vrijeme, u ono vrijeme kad je Jugoslovenska narodna armija trpjela ove strašne udarice i poniženja u Sloveniji i Hrvatskoj, mi smo ispred tadašnje vlade autonomne regije Krajina i njenog predsjednika Anđela Grahovca, tadašnjeg, bili zaduženi da se bavimo pitanjima odbrane naroda. Pretpostavljajući sve ono što se u buduće i dešavalo sa Jugoslovenskom narodnom armijom i znajući i sluteći kakav će biti ishod te golgote. Već tada smo znali da moramo organizovati ljude u narodu. Jer tadašnja JNA to nije očito bila sposobna. Otišli smo u Slavoniju, napravili smo tamo sjajan, veliki posao, odbranili smo Okučane zajedno sa ljudima koji su tamo digli pod komandom Rajka Narandžića, kapetana. I tu je u toj bitci za Okučane, u selu Vrbovljane, u stvari počeo taj istinski pravi ratni put, već daleke 1991. godine, negdje u augustu mjesecu. Od tog trenutka pa do dana današnjeg, do mjesta gdje je poginuo Veljko Milanković, jedinica je obišla sva srpska ratišta. Na svim srpskim ratištima je bila jedna od najefikasnije jedinica srpske vojske. To smo pokazali ne zato što je nama bila želja da to pokažemo, nego zato što to naš neprijatelj najbolje zna. I danas na ratištu u Kninskom prostoru u Republici Srpskoj, u Srpskoj Republici Krajini, naši neprijatelji znaju ko su Vukovi sa Vučijaka. Danas, ovih dana, u ovim bitkama posljednjim, u kojim nam je poginuo komandant, susrećemo neprijatelje koje smo sretali na ratištima u Slavoniji, 109. Jeste, Kobre, Crne Gavranove, to sve ustaške formacije koje su bili osjetili i ovdje na ovom ratištu snagu Vukova. Sada u ovom trenutku kada Veljka više nema, ratnici njegovog bataljona su još spremniji, još čvršći u želji i u namjeri da i osvete komandanta, a i da završe i odrade taj svoj veliki posao za srpski narod. Da se vratimo tom samom danu kada je Veljko ranjen, to je 4. februar, kada ste vi još tokom noći u stvari
sa 3. na 4. počeli akciju u selu Kašić. Da. To je bila druga naša akcija. U prvoj akciji smo bili zauzeli vrlo efikasnom, munjevitom akcijom našeg bataljona samo selo Kašić, međutim preko noći sticajem različitih okolnosti koje su vezane za još uvijek nedovoljno organizovanu uvezanost jedinica na tom terenu. Kašić je ponovo pao u neprijateljima ruke, tako da smo mi praktično već sutradan ponovo krenuli u istu akciju. I sticajem okolnosti Veljko je morao da iz potreba, naravno, koje su bile u tom trenutku izuzetno značajne, morao je da ide da pogura neke tenkovske formacije i iz jednog sela ustaškog koje je bilo sa našeg lijevog krila tenk je otkrio tu njegovu poziciju i jednom granatom je nažalost pogodio mjesto gdje se nalazio komandant sa svojim borcima. On je tu teško ranjen sa još 4 borca koja su tu ranjena. Kao što znate, ranjen je i snimatelj Rade Lešević koji je bio čitavo vrijeme zajedno sa nama u prvim linijama. Izvukli smo ga tenkom sa te pozicije koja je bila zaista pod strašnim udarom vatre, granata, neprijatelja. Akciju smo i tog dana dobili, i tu bitku smo dobili, ali eto, izgubili smo komandanta. I upravo evo kada je stigla ta tužna vijest iz Beograda da je Veljko preminuo na Vojno-medicinskoj akademiji od posljedica ranjavanja, Vukovima sa Vučjaka stiglo je jedno veliko priznanje glavnog štaba vojske Republike Srpske Krajine i samog ministra Milana Martića. Milan Martić je naš stari saborac, on je praktično bio prvi komandant Veljku Milankoviću i našoj toj prvoj dobrovoljačkoj jedinici. On je, kao što je Borivoje rekao, i dao mu čin poručnika. To priznanje naravno podrazumijeva činjenicu da smo mi zaista bili najefikasnije jedinice na tom ratištu u toku tih dana koje smo proveli. 20 dana otprilike smo bili na tom ratištu, sad smo na odmoru, ponovo ćemo se naravno vratiti. Jednostavno Vukovi su očigledno postali jedinica veoma poznata neprijatelju i očigledno poznata i narodu u svim srpskim zemljama gdje se ratuje. Mi smo već u prvoj akciji Vukova, već drugi dan kad smo došli, uništili veliki broj neprijatelja. Skoro, mislim da smo u toj jednoj akciji likvidirali oko 100 ustaša, veliki broj sredstava, oružja i tako dalje. Dakle, to priznanje podrazumijeva pohvalu borcima koja nije iznuđena nikakvim drugim zaslugama nego istinskim ratnim uspjesima. I moramo reći da je to, nažalost, prvo priznanje, možemo reći, zvanično Vukovima. Jest, nažalost, vjerovatno je vama poznato kao i javnosti u našoj zemlji, da je ta jedinica prolazila kroz golgotu različitih političkih obračuna. Možda baš zbog toga što je tako. To je prvo značajno priznanje ovoj jedinici. Nažalost, naš komandant nije doživio da dobije i formalno to priznanje i vojničko unapređenje koje je zaslužio veoma davno. I možda je tako i bolje. Možda time treba da kažemo ljudima koji su odgovorni u vojsci da moraju više misliti o tim junacima istinskim koji su nikli iz naroda i koji praktično nose ovaj rat na svojim plećima i u svojim srcima i svojim oružjem. Čini mi se da to pitanje nije dovoljno naša vojska Republike Srpske uzela u
obzir, ali mislim da će upravo zbog još uvijek aktualnih potreba rata morati o tome da se povede više računa. Pokazalo se da su pravi borci, oni koji, a i vi to znate kao novinar širom svih naših frontova ste bili, oni koji nose rat su ljudi iz naroda. To nisu neki visoki školovni oficiri, bivši mada i među njima naravno ima častih i hrabrih ljudi koje moramo sačuvati i poštovati. Ali najveći teret ovog rata nose obični ljudi, naš narod. Da kažete još riječ dvije o tome kako su Vukovi sa Vučjaka primili vijest o smrti svoga komadanta. Pa bio je to zaista veliki udarac. To je možda prvi poraz u istoriji ove jedinice, koji su ljudi istinski i tako osjetili. Veljko Milanković je bio komandant neobične energije i on je vrlo rijetko puštao drugima da rade neke poslove koje on nije morao da radi. Jednostavno je bio takve snage da je sve držao u svojim rukama i ljudi su navikli na njegov način komandovanja. To je, takve jedinice zapravo jesu najfunkcionalnije kad su pod snažnom rukom takvog komandanta. Takvih komandanata u našoj vojsci je malo, ali polako izlaze iz naroda i mislim da će možda i primjer Veljka Milankovića poslužiti kao podsticaj da se takve borbene jedinice i takvih formacija i tako jedino možda i mogu voditi. Bilo je vrlo teško, ljudi su ipak shvatili da moraju nastaviti dalje. Jedinica Vukova će ostati, jedan dio njene istorije je završen, sad počinje druga etapa, jer rat još nije završen i po svojoj prilici neće dugo biti. Međutim, bez obzira na to, jedinica će ostati. Ojačat ćemo ju, bit će još opasnija, bit će još nemilosrdnija, bit će još žešća prema neprijatelju. Borivo, evo, pri kraju smo razgovora sa saborcima Veljka Milankovića. Evo, sutra u 14 časova u njegovoj rodnoj Kremni bit će sahranjen veliki srpski junak Veljko Milanković. Mnogi sigurno i Banja Lučani i Krajišnici i možemo reći cijeli srpski rod sutra će biti tamo. Pa znate šta, kod takvih gubitaka obično čovjeku bude teško i sada je on živ, sad mu se to sve reklo. A sad njega nema. Šta sad njemu reći? Kad izgubi čovjek takvog jednog saborca, jednog saradnika kojeg smo svi gledali i s kojim smo svi zajedno uspevali da uradimo posao koji nam je dat, najbolje bi bilo da je živ pa da mu se to reklo. Sad nije živ pa ostaće velika uspomena. I unuci naši unuka će o njemu pričati. Možda će se dati ime nekoj školi, ulici ili prostoru. Međutim, i on i 32 naših saboraca iz te jedinice su na onoj strani. Mislim da će srpski narod biti zahvalan tim ljudima i da će zadržati trajnog spomena. Ja vam se još jednom zahvaljujem na razgovoru i još jednom kažemo neka je vječna slava i hvala velikom komandantu Vukova sa Vučjaka, poručniku Veljki Milankoviću. Nastavljamo sjećanja, odnosno priču o istinskom srpskom junaku, poručniku Veljku Milankoviću, komandantu Vukova sa Vučjaka. Moj gost danas je Darko Aleksić, snimatelj televizije Beograd.
mladić, snimatelj koji je sa Veljkom Milankovićem, možemo reći, proveo dosta ratnih dana i bio i svjedok onih svih borbi žestokih i krvavih koji su vođene proteklih sedmica i dana u Republici Srpske Krajine. Darko, evo upravo tog dana kada je Veljko ranjen, vi ste se vratili u Banja Luku da uzmete auto, a Rade Malešević je ostao kao snimatelj. Ipak možemo reći da ste vi jedan od onih koji je imao, možemo sada reći već i čast da bude sa Veljkom u njegovim posljednjim danima. Naime, nakon ranjavanja u selu Kašić, sutradan, znači već 5. februara, bili ste sa Veljkom u Kninskoj bolnici, evo. Pa da, skupa smo krenuli sa Vučijaka za Knin, pošto smo od početka rata od Slavonije skupa. Ja sam išao svojim poslom, on svojim. Ja sam snimatelj, on je ratnik, borac, komandant. U Kninu su nas divno dočekali. On je tamo istinska legenda. Već nakon 2 dana su momci uvedeni u borbu na selo Kašić. Prvi dan je bio veličanstven s jednom perfektnom izvedenom akcijom u kojoj su u selo Kašić ušli ustašama s leđa. Presekli im komunikaciju tako da su oni ulijetali u ruke. Taj dan smo imali jednog poginulog, a u bliskoj borbi sa ustašama 75 leševa ostalo u Kašiću. Veljko je tada, kad smo se vratili, svi su bili zadovoljni vis-a-vis svog posla. Ja sam često morao nakon svake akcije da idem za Knin, da putujem za Knin, pošto nisam imao svoj auto, to je postalo problematično i taj dan, a inače smo non stop bili skupa, taj dan, tu noć sam ja krenuo da uzem svoj auto iz Banja Luke, da vezem nazad, a oni su planirali jednu akciju koju je Veljko rekao, da to nije baš nešto tako bitno, nešto udarno spremamo za 2-3 dana, tako ti budi ovdje pa ćeš imati šta snimiti. Ja sam došao u Banja Luku, baš spremao auto i tada sam čuo šta se dogodilo. Tada u tom trenutku mi nisu rekli da i moj kolega koji je uzeo kameru od mene i nastavio da snima, Rade Malešević, da je i on ranjen u toj bitci. Mi smo onda po noći krenuli i rano ujutro smo bili u Kninskoj bolnici. Ljekari u toj bolnici su nas odmah pustili u šok sobu da uđemo. On se oporavio i perfektno izgleda. Čak se šalio, pričao. Ja sam ga tada snimao i u ovom prilogu koji ćemo da najavimo sada. Ima nekoliko njegovih rečenica. Janši je govorio da bataljon mora da ostane i da bude čvršći. Meni je u kameru rekao, pričajući nam, kaže, majku mu njegovu, kada sam pao u nesvijest, valja je to smrt. Kaže, čovjek tako fino zaspi i ne probudi mu se. Mi su svi skočili, daj Veljko, kako ne buđenje, pa bataljon je tu, još bitaka vam to. Kaže on, ma znam se, ali života mi moga, to je tako. No, onda se ošalio sa nama njegova stara uzrečica, šta je lopovi, ajmo raditi, nema ovdje. Mi smo bili sigurni da će on da se oporavi, tako da se kažem, stvarno fenomenalno izgleda. Porazgovarali smo s njim tako. Poslije toga on je provačan u Banjalučku bolnicu, pa na vrijeme. Vijest o njegove smrti smo momci primili na položaju. Tako. Rekli smo već da ste vi bili cijelo vrijeme kada su Vukovi bili u Republici Srpske Krajine i evo na televiziji Banja Luka sutra, dakle to je 17. februar, nakon Beogradskog dnevnika bit će emitovana reportaža u trajanju 20 minuta, koliko znam. To je upravo ta posljednja akcija i samo ranjavanje Veljka Milankovića. Da, pa evo sada smo uspjeli, noće smo radili dokasno, da napravimo jednu reportažu, emisiju, 18-20 minuta traje. To je posljednja akcija
gdje se i vidi eksplozija koji je Veljko ranjen poslije podlegao. Njegovo komandovanje sa malo ofa novinarskog teksta. Pustili smo sliku i te ton gdje se vidi kako komanduje, kako vodi, tako. To će biti sutra poslije Beogradskog dnevnika emitovano, dakle poslije sahrane. Evo, svi sigurno će željeti. Znamo da nemamo struje, ali oni istinski prave patriote, svi oni koji su cijenili i voljeli Veljka Milankovića, načina da vide i tu posljednju bitku prvog Vuka sa Vučijaka. Da, to je isto jedan samo mali dio svega ono što smo snimili u Kninu. Ja se nadam da ćemo, kad se sve ovo smjeri ponovo na pravi način, tematski obraditi kompletan ratni put Veljka Milankovića.